bagera ku 130 kugeza ubu kandi mu Rwanda amaze gufatwa ibipimo 37,315 masa 28 ashize gusa hari hafashwe ibipimo 323 ari nabyo nyine byabonetsemo abo bantu barindwi bashya banduye bagaragaye uyu munsi kugeza ubu nta muntu n'umwe ari wicwa na coronavirus hano mu Rwanda ariko abanyarwanda bose barasabwa gukomeza kwitwararika kwirinda no kubahiriza ingamba zose zashyizweho na leta y'u Rwanda hagamijwe kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Andi makuru tugeraho kandi ubu tuvugana n'uko hakurikijwe ingamba nshya za guverinoma y'u Rwanda mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 nk'uko zatangajwe kwa 30 y'uyu mwaka aho imirimo imwe n'imwe yemerewe gusubukurwa nyuma yo kumara igihe ifunze. Banki Nkuru y'u Rwanda BNR ubiramenyesha amakoperative yo kubitsa no gutanga inguzanyo SACCO ko ibipimo ntarengwa byihariye byo kubikuza byari byashyizweho n'itangazo ryo kwa 24 Werurwe uyu mwaka bikuweho kugira ngo abanyamuryango bayi koperative babashe gukora imirimo yabo nta nzitizi. Koperative akaba ariko yibutswa gukomeza gukurikiza amategeko n'amabwiriza asanzwe agenga urwego rw'imari iciriritse. Iri tangazo rya BNR rikaba risohowe nyuma y'uko abanyamuryango b'amakoperative imirenge SACCO bari bavuze ko muri iki gihe leta yoroheje amabwiriza ya gahunda ya guma mu rugo zimwe muri serivisi zirakomorerwa bari barimo gushaka kubikuza amafaranga yabo babikije hanyuma bakabwirwa ko ngo hari umubare wayo batagomba kurenza kandi bayakeneye ngo bazahura ibikorwa byabo byadindijwe na COVID-19. Ubutuvugana rero BNR ikaba yavuze ko ibyo byavanyweho umunyamuryango agomba kubikuza amafaranga ye nta kuvuga ngo harayo agomba kutarenza. Impuguke mu byo guhangana n'indwara z'ibyorezo zisanga kuba hari abaturage bakigaragara mu mihanda nta dupfukamunwa ndetse bakica namwe mu mabwiriza yashyizweho ngo nko kwenyegeza umuriro wari warazimye. Inyuma y'iminsi 3 gusa u Rwanda rufashe umwanzuro wo gusubukura ibikorwa bimwe na bimwe byari byarahagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19. Muri rusange abagenda batambaye dupfukamunwa ndetse n'abatubahiriza ingamba zashyizweho bagaragaza impamvu zitandukanye ariko abo nibo polisi y'u Rwanda ikomeje gufata ikabashyira mu bice bitandukanye birimo za stade hanyuma bagahabwa ubutumwa bubibutsa kubahiriza aya mabwiriza agamije guhashya icyorezo cya COVID-19. Polisi y'u Rwanda igaragaza ko mu minsi 2 gusa ishize imaze gufatira mu makosa yo kutubahiriza ingamba zo guhangana na COVID-19 abantu barenga 1,500. Imodoka 1,420 zarafashwe nazo hafashwe kandi moto 83 n'amagare 18 n'ibyo abantu nyine barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zo zavuze ko zigiye gutangira gukoresha laboratoire zisanzwe zipima agakoko gatera sida mu gupima coronavirus. Ibyo ngo ni mu rwego rwo kongera ubushobozi igihugu gisanganywe mu gutahura abanduye icyorezo cya coronavirus. Ni mu gihe kandi bamwe mu baturage bagaragaza impungenge z'uko imibare y'abanduye coronavirus ngo ishobora kwiyongera mu buryo budasanzwe nyuma y'aho urujya n'uruza rusubukuwe kuva ku wa mbere w'iki cyumweru. Cyakora inzego z'ubuzima mu Rwanda zigatanga ihumure zivuga ko ziteguye bihagije. Imikoreshereze mibi y'agapfukamunwa ndetse no kutubahiriza guhana intera byibura ya metero hagati y'umuntu n'undi ni imwe mu migirire igaragara kuri bamwe kuva gahunda ya guma mu rugo yakoroshywa. Ibi rero biratuma impungenge z'uko imibare y'abanduye icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda ngo ishobora kwiyongera mu buryo budasanzwe ndetse zikaba nyinshi kurushaho kubera imigirire nk'iyo nyine yo kutubahiriza amabwiriza ajyanye no kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Umuyobozi wa RBC Dr. Sabin Sanzimana yavuze ko mu minsi iri imbere imashini zisanzwe zipima virusi itera sida ziza kwitabazwa mu gupima na coronavirus kugira ngo umubare w'abapimwa icyo cyorezo wiyongere ndetse iyo serivisi irusheho no kwegera abaturage. Kuri ibi kandi haraniyongeraho gutegura ibindi bigo bya kunganira icya Kanyinya n'Inyamata mu kwakira abarwaye COVID-19 mu gihe imibare yabo yaramuka hiyongereye. Nuko nyasoje kandi